Ipdiang semua bahaya pibaroki paraloki para jor sasisen syaki sawayom menin ka janmet ka madan polo kalaki win puk hadin baka silong lajong kalalaban rung syaka kuarter final jong ka sispa alai pulai duran kop arhajar arbusau kani ka jingok rung ka silong lajong syaka kuarter final kadai hadin baka lalaban priak hadamar lakawai persya ka kuwa badwan kledo ka mai akan ponyak grup F lengba ka cool difference kasilong lajong kapala job da iwe lanot persya ka Tribuan Army badar lanot persya ka Rangda Jet FC kadon kamban supenya khailane job yakani ka jingyala kai bakat do haka grup F persya ka kowa kabalala man penlem daar lagawai persya ka Tribuan Army bada saulalai persya ka Rangda Jet FC kalalawan tapkol neng kong haka minit balai bau lengba Marco Silva batang hadin kendian minit ke kuwa kalalaban penpai ya kata kesikul haka minit balai pulai lengba Divendra Malkukal pada duk bakut ke kendai pau minit kajing ya kai kala kunno haka jiyak had damar lakawai lengba kane kajing yak had ke kuwa kalahaban paying no namar tangki tim ke bawan haka kerdan banengkong bat arteli kisakan bas tim kinyo banrung sa ke kuarter final kakuwa kabadon ya ka cold difference ka plus R kadon na ka kerdan balai kamaden ka Panjab na ka grup C kabadon ya ka cold difference ka plus Nriu bat ka East Bengal na ka grup E kabadon ya ka cold difference ka plus Sao wala baro lightly ki tim kidon damar new point lengba kane ka jingyo rung ka silong lajong sa ka quarter final ka arpo dari upanay praus nam arhajar arhusau ka pornyo baje kamadan pulo kan sakernyo na marki reu 8 football ka jela kinsa penslay ka tega janmit ya ka stadium baro kawai pan ai jing kersian ya ka silong lajong kenang bakan laban penlim ya ka East Bengal ka tim bapaunam na Kolkata kublay bigi para loki para jor tada do media sambiang ka wai pat ka video kublay sibon kublay si hajar ngo